Kadus di sarangan apa iwir panganten istri panganten apa maget baroni nano mana apa rayun Pak Soma ayo nambing panganten istri ayo nambing di ayo nama panganten apa maget ayo panganten apa maget anu baget mata remat anu mana diserangan ibu rumah anu bager kapayuna apa tarama diserangan ibu rumah kapayuna panganten apa maget diserangan panganten istri anu mana Makadu serangan apa iwir anu bager paronim di serangan apa Soma kapayungan panganten istri anu bager di serangan apa Sumarta anu mana apa dega kapayun serangan Puri anu bager apa cucu apa sidang dosan sakan jadi sayungan apa atama di sarangan ibu rumbe payun heula anu mana maya panganten istri di sarangan panganten apa maget anu bager panganten apa maget anu sayang di sarangan panganten istri bos iwir anu mana apa kadus di sarangan apa ronim bayar laguna masama anu bager hari ayun 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 hari ayun di ayun ayun ayunan ayun apa aku ayun ayunan maafku anu mana di sarangan apa nangis sayang anu bager apa ampun anu mana sayang apa ayun heula apa aku di sarangan apa ampun sayang bayar laguna Bapak Hajat Bapak Takmat Takmat kering itu anu rumah mana Takmat di sarangan
kapayun panganten Ibu Rumsah anu Simpan bager Ibu Satya patakman Hidup bayar lagu buru masa anu mama ibu rumasa anu bager ayun ayun Bapak tak ibu rumasa anu mana di sarangan patak Satya anu mana ibu rumasa bayar lagu Bapak Lurah Rahmat apa Ampun Pak Lurah Rahmat anu Pakadungan ibu rumasa anu bager bayar lagu apa tak kemada anu mana kapayun bayar lagu patakmad patakmad saya bola petan bager bayar lagu ibu romasa ayun ayun ibu romasa anu mana ayun ayun ari digaleong panganten pamaget panganten istri apa tak kama di sarangan ibu romasa kapayun mata kemada no mana anu bager batak kemadi sarani buru masa kapayun gerang gede gerajang